Bantu banjye noneho inkuru ya Shadibu ndetse na Yugi Umukaraza yongeye gufata indi ntera nyuma y'uko amakuru mashyashya yemeje ko uyu musore Yugi Umukaraza yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Inyuma y'amasaha make cyane gusa ubwo Shadibu yatangazaga ko yatanze ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa se muri RIB ashinja uyu muhungu Yugi Umukaraza kumusambanya ku gahato. Ubu ngubu uyu musore yamaze gufungwa mu giperereza rigikomeje, ndetse na nyuma y'uko Shadibu yacishije amajwi ku mbuga nkoranyambaga asobanura uko ibintu byose byagenze. Aya makuru yakomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bavuga ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo, abandi bagasaba ko abantu bakwiye gutegereza ibyavuye mu iperereza mbere y'uko bafata imyanzuro. Ariko se byagenze bite kugeza uyu munsi kugira ngo Yugi Umukaraza yisange yatawe muri yombi? Operasiyo yagenze gute? Reka tubigarukeho byose. Wibute gukanda subscribe niba utarigeze ubikora. Guhaye ikaze kuri NBE TV Rwanda, dore uko inkuru rero yose iteye muri rusange. Nk'uko aya makuru yemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB, akaba ari Dr Murangira Thierry, Yugi Umukaraza yamaze gutabwa muri yombi kandi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Dr Murangira yavuze ko Yugi Umukaraza akomeje gukorwaho iperereza ku byaha akekwaho kuba yarakoreye Shadibu. Aya makuru yaje nyuma y'ikirego cyatanzwe na Shadia Mbabazi cyangwa se Shadibu, cyavugishije benshi mu Rwanda no hanze yarwo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ndetse mu butumwa Shadibu yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Shadibu yari yavuze ko yagize ikibazo gikomeye nyuma y'uko umuntu yarasanzwe azi kuva kera amusuye iwe, kandi umuntu bari basanganywe ari inshuti. Yavuze ko yabanje gutekereza ko uwo muntu yaraje gushaka uko biyunga, ariko nyuma ibintu bikaza gufata indi ntera. Nyuma yaho Shadibu yagaragaje ko uwo muntu yavugaga ari Iradukunda Aimable uzwi nka Yugi Umukaraza. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho, urugero nagwa nk'iyi YouTube unkurikiyeho kano kanya, Instagram, Facebook, TikTok no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru ikomeje kugarukaho cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa mu bisobanuro yatanze, Shadibu yavuze ko ku mugoroba wo ku itariki 21 ubwo hari ku munsi wo ku cyumweru z'uku kwezi kwa gatandatu 2026 aribwo Yugi Umukaraza yagiye iwe yitwaje amacupa abiri y'inzoga. Nk'uko Shadibu yabivuze, barasangiye ndetse banaganira nk'inshuti zisanzwe kuko bari baziranye kuva kera, cyangwa se ubundi bari abagenzi kuva kera nk'uko Shadibu yabivuze. Ariko nyuma y'igihe runaka yavuze ko atakibashije kumenya neza ibyabaye, aho yagize ati uyu muhungu Yugi Umukaraza yaje mu rugo turasangira, ariko sinzi ibyo yampaye kuko nisanze nabyutse nambaye ubusa aryamye iruhande rwanjye. Yakomeje avuga ko yumvise ko yaba yarafatiwe icyemezo atigeze yemera, kandi ko ibyo ngibyo byamubabaje cyane. Kuko Shadibu yavuze kandi ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu mutipe ari we Yugi Umukaraza, kuko ngo atari ibintu bari bumvikanyeho mbere, ahubwo ko yamufatiranye mu gihe yari yasinze. Ubwo nyine yari yazanye izo bottles ibiri cyangwa se ayo macupa uko ari abiri, bakayasangira bakayamara, akamusindisha nyine nk'uko Shadibu abivuga, bikarangira Shadibu yisanze mu gitondo aryamye mu buriri bumwe n'uyu mutipe mu rugo rwa Shadibu, kandi bambaye ubusa nk'uko Shadibu abitangaza. Ugasanga ni ibintu nyine nawe ubwe yumva nyine ko ari ibintu we nawe bataganiriyeho mbere ko ibyo bintu biri bize kuba, cyangwa se ugasanga ni icyemezo cyafashwe n'umuntu umwe undi nta ruhare yabigizemo. Nyuma yo gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, RIB yemeje ko yacyakiriye ndetse ko iperereza ryahise ritangira. Gusa amakuru yemeje ko Shadibu yagiye gutanga ibizamini muri Isange One Stop Center mu rwego rwo gufasha iperereza kugira nyine akorerwe ibizamini yamenye uko bimeze. Icyo gihe benshi bari bategereje kureba niba hari indi ntambwe yafatwa n'inzego z'ubugenzacyaha kuri iki cyemezo. Ubu rero iyo ntambwe yamaze guterwa, kuko uwitwa Yugi Umukaraza we yamaze gutabwa muri yombi. Icyakora ni ngombwa kwibuka ko guta muri yombi umuntu bidahita bisobanura ko icyaha kimuhamye, aracyakekwa. Amategeko ateganya ko iperereza rigikomeje gukorwa kugira ngo ukuri kumenyekane. Niyo mpamvu kugeza ubu Yugi Umukaraza akomeje gufatwa nk'ukekwaho icyaha, mu gihe
iperereza rigikomeje. Mu minsi iri imbere abantu benshi bazaba bategereje kumenya icyo iperereza rya RIB rizagaragaza ndetse n'icyemezo kizafatwa nyuma yaryo. Ese hari andi makuru mashya ashobora kujya hanze? Ese iperereza rizasiga rigaragaje iki? Ibi byose nibyo benshi bakomeje gukurikirana muri iki gihe. Nimutubwire mu bitekerezo byanyu icyo mubitekerezaho, ariko mwibuke kubikora mu bwubahane nyine, no kwirinda guca urubanza mbere yuko inzego zibifitiye ububasha zirangiza akazi kazo. Tubwire igitekerezo cyawe muri comment. Komeza ukurikirane NBE TV Rwanda ukanda subscribe kugira ngo tuzacikanwa n'izindi breaking news ziba zigezweho muri entertainment y'u Rwanda, cyangwa se ku nkuru zose ziba zicaracara ku byamamare mukunda muri benshi. Wibuke gukanda like. Nitwa Sana, izi ni NBE TV Rwanda, inkuru zacu kuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.